Ka Executive Committee Batamai Baleram Khamat da Keseng Voice of the People's Party VPP Hapok Khasi Hill Autonomous District Council KHADC Kabelayo ya ke majority da kejingdon haduk khat nyungut ki MDC Syapok KHADC Kalapan i bakal long ke bakloi ban palong ya kejing tokit alor kejing kenok pendon kambakla ya kabor bat kejing pendon kambakla ya ke pisah da ki Executive Committee Hapok KHADC ki baladem haba ajing kren ha kesngi kebanakong hadin balashimti ya kecuki Chief Executive Member Jong ke Khasi Hill Autonomous District Council KHADC uba Shimbor Lang Renja ulong bakin sapelong ya kajing besar benia ya barok kejing kenok kumbala kular syaki pajba ha kapor baki lej banyalap ya ki elections ngila dan lupa kaplan ha kejing mut jing perkat kumno nginya syakmat ya kaju hanrei ngan omla ban pau ai menta laong uba Shimbor Lang Renja haba penkan mau ya kejing kular jong uhe noilam jong ka party Voice of the People's Party VP kata uba aden milar basai moj uba Shimbor Lang Renja ulong bakin om atatin ban shim ye kilat kilenti kibateng ladalam badon kano kajing pendon kambakla ya kabor nei kajing pendon kambakla ya kepisa nda ke eksekutif barim jong ke Khasi Hill Autonomous District Council KHADC